Zašto ruska MMA zvezda ne može da se bori na američkom tlu? Na UFC događaju 294 debitovalo je novo dagestansko čudo. Step by step I will become a champion. Remember my name. Šarabutin The Bullet Magomedov debitovao je pobedom u najjačoj svetskoj organizaciji i zaintrigirao obožavaoce MMA sporta ne samo svojim neverovatnim udarcima, već i zastrašujućom pojavom. Rođen u Dagestanu, ovaj momak se mnogo razlikuje od svojih saboraca iz ove Ruske republike, koji su poznati po svojim veštinama rvanja. Magomedov je pak stekao ime prvo boksom, a kasnije i tajlandskim boksom, gde je čak osvojio i prvenstvo Rusije. Nakon njegovog debija na UFC-u, fanovi su želeli da saznaju više o Magomedovu i jedinstvenom izgledu njegovih očiju. Ono što je sve zaprepastilo jeste da je Šar imao čak 8 operacija na desnom oku, te da je njegova borilačka karijera bila zaustavljena 2 godine pre nego što je konačno mogao da se vrati sportu koji voli. Otkrio je da je nesreća u kampu za trening na Tajlandu uzrokovala povredu njegovog desnog oka.